Jodak ma Gesa Bakwa gwenge mag Bomachoge Borabwe County ma Kisii ne wiko jal moro manone kod jonjore ma pod ok oyangore e ode juma mokalo. Jopiny manopong' gi mirima nowacho ni mosenindo Levis Marube ne oyudo ringre ode bang' ka jomoko ng'ere ne ochadhe kod ojalo. E chak jumani jodak mag gwengego ne otimo ng'anyo nyaka e stend obila ma Kenyenya mar chwalo ng'ur margi ewi nek mar kaachiel gi ji mamoko 10 ma bende osewito ngimagi e yore mag galagala chakre higa mag 2014. Watu wameuliwa hapa ni serikali haijatuangalia. Kesi nyingi zimefanyika hapa, hakuna yenye tumepata haki. Vijana waliamua kwa kuchimba kaburi, waliona hakuna mahali tena wataenda kumweka mahali alichinchiwa katika nyumba yake, wakaona ni heri apumzike nyumba yake. Huyu ndugu yetu lazima atashikwe kwa hiyo nyumba yake, akae hapo, na vile tulivyosema kwamba nyumba yake itafungwa kabisa na kuna wakati wote ambaye hiyo nyumba itafunguliwa. Wacha tutakaa na tutafuatilia tuone mahali imefika Kabisa. Mimi nawapatia uhakika. Kwa hivyo wananchi wenzangu, tafadhali msiwe na wasiwasi. Mimi niko hapa, mmesema tukuje tuongeleshe. Mimi nina hakika huyu ambaye amefanya kitendo kama hii, kama kuna mtu ambaye amefanya kitendo hichi, nataka mnipatie tu wiki moja.